Evar baş binерên hêja û xweştivî binерên badînan sad binерên êvara badînan xweşhalîn careka diyemûyîn geştine fêkûdû ji bo pêşkêşkirina bernamê hewayê êvara badînan. Bîneran wekû wî nizanin ku ev bernama rojanên hête pêşkêşkirin em radbîn mêvan daîre kesanekî yan çend kesana bu ekîlverî giftuguyek bêtekirin çaw giftuguya ya girêdayî bi rojê ve yan jî ya girêdayî bi zanîn û zaniyariyên mêvanê me ya rojê. Bo bi tir xizmetkirina hewayên berês ev rûkem rabûyîne mêvandariya mamostayê zor hêja mamosta Mueyyed Tayyib nivîser û rawşenbîr. بابەتی me ev rûke aneya xwedî dî çarçovê rawşenbîriyetê da girêdayî bîtin em dê pisyarkên ka me pêdivî kîj cûrê rawşenbîriyetê ye kîj cûrê rawşenbîriyetê jî nava herêma Kurdistanê de heye eva hey jî wekî em Kurdî bêjîn yan em bêjin zimanê cadê me çi jî çêkiriye me çend şiya wê pêş bêxîn û me çend şiya wê bikar bînîn bû civakê xwe ku civakekî rawşenbîr bîtin û civakekî avaker bîtin. Çi pirizgirêkin yan em bîjin çi kêşenet kevnet pêşiya rawşenbîr û rawşenbîriyê da bu yekê ku nehête cêbecêkirin bi diristahî ev pisyara û çendîn pisyarên diyên wekî va dêdgel mamostayê berêsê ne giftugûkirin hînên hêja jî şêmpreya wan ji me re bên serşaşa me diyar hîn peywendiyê me bikin sebaret babetê yer pisyara hewe bîdin digehîte mamostayê mamosta destpêkê tu gelek xêratî sersera serşafa ev rû bû êvara badînan zor zor spas mamosta wekî ku me babetê xwe jî danivêsaye wekî ku me behs jî jê kirî me li herêma Kurdistanê pêdivî bi kîj cûrê rawşenbîriyetê ye بله او خو راستی جی روشنبیری تگه که گله برفره بله اساسات روشنبیری دگهم روشنبیری علاوه که ناوگینه که کمروف باشتر خوناز بکد باشتر جواکی خوناز بکد باشتر جهان ناز بکد و بزغانتن هلبت او زانیاری دیبنه اگر کمروف هلوست درست ولگیرد گریارا درست بکتن هكذا بري خبديني همي جواكا دا همي ها كولتورة كي هي او كولتور همي فاد جرت روشنبيرية فاد جرت ستراني موزيكي سينما هر جورة كي بيجين چالاكيين وجدانيين مروفا اوه ملاتا دجهين ايك يعني وقتي ام بحثا نتوا كردكين نتوا كرد كو تبيال سر چند خالقا وكي همي نتوندي لهفهاتي بتن شوانا موزيكا كو هاي خوشي جد بينت كو همي كرد بجدارن خوشي جي برناوي موزيكا دا ما هلبستا هاي ما ديروكا كو هاي كو بيوام همي شانازية بيتكين ما باشا روجا كو بيوه هاي بيت ام همي خمخوري بي باشا روجا بين ما كيشين هاين بيت همي قوا آرمان جامع آشتيا جواكي و تباهي بتن جبوكو ام نتوهكا بختور ببين وكي همي نتوين دين بشكفتي ابروكي اكيان بين بري خوب دينا هريما كردستاني ام اشتياين براستي جرى تشتاب دست ببينين ام دمكي دريج بندست بوينا و بندستيهكا بيجين جلك هووانا اف سردستين ما بجن او نتوين سردستي ما بوينا وياينا كردا بهجينن كردا ناسلاما بري هر تشتكي راستا امتاتينا كشتن خلكش ما كشتي گوندو باجير ترفاندين ليش هميا ماستر ارمانجا دجمني تيگدانا و ناسنامه بو ياكو كرد شانازيه بيتكن ياكو كرد شين هفدو بگيرن و بزانن بوچي جارن ویسا منو تا ایکه جبرکو دیروکا ما ایکه جبرکو دیروکو جغرافیا ما ایکه او همي دي بنا عن فاكترت بيوستن كو ام وكنا تواك بشين بيك و بجين هكذا بحثا هريما كردستاني بكين يعني حتى نكا ايكش كيشين جالا مازن الدنيا همية او دمارگيريا نتوائي ديني بويا الهريما كردستاني اف هريما كو كرد اداره ويتكن اف نبويا ما نا چتين دنسك چ آراستيك افرو نرسر آستي پارتيين سياسيين كو حكمراني و نجل سر آستي خلقي ما گروپك نگرتيا كو ام دجاتيا وي گروپي بكش بكو نل سردين منا يانجي نشنا توامنا وكي ام بينين دورو بريم همي افروكا شر اوه ام افریقای کردستانی اگر ترکمان هبن اگر بجن سریان و آشوری و کلدان هبن
ئەگەر ئاینên وەکی مسلمان و ئێزدی و مەسیحی هەبن تاکێ کورد ئەس شێوەیەکی گشتی تاڵم هەلبەت نافمەژیدا هەندێک کەسێتین لە ئەو کەس نە خۆدان دەسەڵاتن یان ئەو کەس نەک و کاریگەرن ئەوە هەرێما کوردستانی یا جێبەجێ بووی هەر ئەوە ژی وەکیریە ئێک ئەم بەرەیە نافخۆیی کوردستانی پێز بتن ئێک یا دوێژی ئەم جهێ ڕێزگرتن و سەرسامیە جیهانە پێشکەتی بین ئەکە ئەمە بڕۆ بەرێ خۆ بدەینە هەندێک باژێڕێت عێراقی دەبێژین میسل ئەمبار دیالە بۆچی ڕێڤەکردن قاعیدە بێتە وێرێ زەرقاوی بێتن داعش بێت چونکی هەست کرد کۆ شلای حکومەتە بەغداوە وەک هەڤیەک نینە شەڕێوای تێتەکردن ژبەر و سنەنە شیعە هەستکەن سنە گەفن سەروانە وەختی وەکرد ئەو دەهینگی هەردووژی دەرێخۆڤەکیان کۆ دژمن بهێن بەرەی وای نافخۆیی ئەنیە نافخۆیی تێک بدەت مەل هەرێما کوردستانی جهێ شانازیەیە مەوە نەکردیە کۆ مەسیحیەکی کوردستانی ترکمانێکی کوردستانی هەممی خەمخۆرێت وێ تەوایە و ئاشتیا جوواکینە ئەڤرور کوردستانی هەین هەر ئەڤەژی بووە ئەڤروکی ئەوروپا و جیهانە پێشکەتی هەمی ڕێز بەرێ خوددەنە سەربۆڕەمە یا مای ئەم وێ سەربۆڕێ پێش بێخین ئەم خۆ خراپ نەکەین ئەم گەلە ئیجارە یاشمەڤە ئەرکێمەیە بێت ئەم هەر تشتێکی هەرێما کوردستانی خراپ بکەین بەێ کێماسی گەلێکت هەین لێ خراپکردناوێ ئانپنیەتە کو تو هێش خراپتر لێ بکە یان بێژی هەمە بڵە ئەف تەجروبەتەی چ مفادار بی مفایوێنینە ji bo wê ev mala me hemiye tivî em hemî xemxorê divê malê bîn ev malê ava bi kayî bilbil ez tu dê tena têda jîn nevîn ev malek gavil jî bit bۆ me tinê gavil nabit dê bû hemiya gavil زۆر باش مامۆستا ڕەوشەنبیریەت بەلکو بەروکەیەکە gelek berfir e yanî mirov şêt bêjîtin her çar dewrêt mirovî heker mirov bêj ڕەوشەنبیریەت hema hemî ڕەوشەنبیریەت ew vê dikarin serkey med nava vê her çar dewrê de nava vê her çar berûkê de me berûkeyeka bi tinê girtiye yan jî em wekî êk hemiyet gelek mazin dikeyin û hemiyet gelek ku bi diristahî dgehîne xû dgehîne civakê xû dgehîne xelkê xû bo yekî ku bi diristahî bigeyte me yan me tinê berûkeyek rawşenbîrî girtiye û yêdî pêşguh ve avêt belê ew evan ke me behs kirî ku em ji ber ku me dîrokek û cografiyek heye me çarenivîsek û paşerojek heye ya me hemiya pêk ve divêrê de tiştê ku ez bînim serrêka dirist naçitin ew e ku civakê me hemî yê tesîs bûy hemî hatiye siyasîkirin evê siyasîkirine ev siyasîkirine bêguman dê derzekê carna têxte nav civakî da derzekê yan gefekê li ser aştiya civakî hende jara nakûkiyên siyasî navbera vê partiyê vê partiyê da gehne astekê hinde tund û tîş me tirsa şerê navxwî lê xel jê tirsitin ji ber ku ev serbor hemiyê bi serê me hatîn ez bînim pêwîst nake temamen niker hemî mileta siyaset babetekê gelek germ e çikî siyaset e jiyana me rêk dixit hemiya bîrobûçûnê siyasiyê teyn ji bo ku ez pêwîst naketin ez partiya elîfim tu partiya baî pêwîst nake ez behsa xirabiyê te bikerdim behsa başiyê xwe bikim ez ji bo çi ez ji vê partiyê me ji bo çi min ev hizbe hilbijartiye ne ji kervê te da ne ji bo ku dijminatiya te biker ji bo ku bernameyek vê partiyê hey ez dibînim vê bernamê da dê serkevit û vêt ez wê jî bizanim ew nema ew demê ku ez ê rastim hemî rastî diyel min e ew me jî hemî xeletî li defiye ew e ku wetket şer derkevitin ji bo wê em heke ev partiyê siyasiyê ku li Herêma Kurdistanê hene hemî heke tu berxwebde peyrav û programê wana tu berê xwebdeyê ji bo çi hatîne damezrandin hemiya berjewendiya bilind da netewê û welatê Kurdistanê
کەواتە ئەف ڕستەیە بەسە کو ئەوە هەممی هەفکاریە دیگەرێک بکەن و پێی بە ئێک هەڵوێست بن بەرامبەر هەندە پرسێت چارەنووی ساز نکە ئەس تشتێکی گەلە سروشتیت بینم سێ چار پارتیە سیاسی مە هەبن بیر و بۆ چۆنێت وا نەبەکێک بن دیتنێت وا جدا بن بۆ چارەسەرکردنا کێشە بۆ حکومڕانیە هەرێمێ لێ بەرامبەر دژمنە بەرامبەر و وەختی گەفێک تێتە سەر کوردستانê ئەوێ هینگێ چ سەبەب نینن و ئەوێتە ئێک هەڵوێست نەبن بەرامبەر بەغدا بێت ئەم ئێک هەڵوێست بین بەرامبەر ئیرانê و تورکیا بێت ئەم ئێک هەڵوێست بین بەرامبەر پرسên mezin û çarenivîs bêt em êk helwêst bîn hemû wekî dî hikûmetiya çawabitin û perwerdeya çawabitin û bêjin çandina çawabit ev li Swîsra jî partiyên wayên siyasî cuda hizirkirina wa cuda şêk û li hemî dinyayê زۆر چەند مامۆستا هەگەر پەیرە و پرۆگرامێ هەر حەزبێکا کوردی بخوێنی ئەلیفێ حتا یاێ هیچ ئێکێش ڤ حەزبا نەگوتیە هەر ئەزم وێدی هیچ نەو ئەس هەمی تشتم و ئەس کوردینیمە وێدی کەس چنینە بەس هەکە تو بێت خارت تردا ئەم بژین ناوا تەخێن ئەم بێژین vê هەر حەزبێکا دیبیتن وسا تێتە دیارکردن و هەما هەر ئەوە و کەسێ دینە یعنی تو دەبینی گۆڕۆ بچێ بووینە بناوێ حەزبێ تو دەبینی لە ئەنگریا فلان حەزبێنە وێدی چنە و حتا دیمای هەر ئێکسەر حەسێبایێدی ئاخفنا کرێت و نەشرین بشتە بەرامبەری خو چوەکر حتا خەلکێ مە هۆساڤێک ڕابەربیتن و حتا ئەف گۆڕۆپێن هۆسا هەبن ڕەوشەمبیر کەفنە بن پەڕێ حەزبێ یانە بژین حەزب درستاهی شولێ خو نەکریە شولێ خو پەیرە و پرۆگرامی خو نەبرەت ناو خەلکیدا و خەلکێک لێ بتێ بگەیت وەکی و جەنابێتە گوتی وڵاتێن ڕۆژ ئەوە بەلکو ئەف تشتەینە ئەنی هەر ئێک و ڕێچکا خۆ بەگرێدا کەس ناچیتن شولێ سەرکردایەکی حەزبی بکەتن خۆ بینتە دەرێ باشترین هەمیا و هەمیێندی خراوە بزانیتن بەێ خۆ ڕاستی هەکەم بینێ بێگومان ئەف ڕەوشانێکە چێ بووی کێماسیە سەرکردایەتیە سیاسی تێدا هەیە دەستێوانە تێدایە ji ber ku serkirdên siyasî divan serkirdayetiya siyasî diva partiyê siyasî şên xelkê xwe endamê xwe layengirê xwe bo vê rê araste bikin ne bo vê rê wisa çê bûye hekem berê xwe bideyne navgînên ragihandinê radyoya televizyona di berê xwe deyne gelek cara ev mîdyayên hizbî rêd dene wan kesêt ku gele tundit axivin ji bo vê televizyon jî ragihandin jî erkekê wisa dibînitin me hemde kenalê teyn dê ber xwe tê berî bernameyekî diyaloge yan bernameyekî bêjin danûstandinê ye sê çar hêzên siyasî tînin lê digerin kîşkê tundet ئەو دێ بەر بنەیە کودو nav partiya elîv da kîş tund zaravî wî tund e ya bakîş tund e ewana bîne defê heke ragihandin bêjin wextê mirovê wisa tên ez mêvan bûm televizyonekê ez da bezîme ser herêma Kurdistanê û hêzên wê siyasî û nizanim çi diviya evê televizyonê rast e tu dibêjî ev mêvanê me bûye em televizyon kenalekî azadîn ev miroveyê hatî me guhdariya bîroboçûnê tu yê kirî merjinîne ku em digel wa bîroboçûna bîn dirist e lê te carekî ez naskirim carekadî min mêvan neke tu dizanî arastê min çi ye eger te bivêtin wextê nakokiyê siyasî dikevne navbera hêzên siyasî مازنتر لێ نەهێ ragihandin vêt rolekê erênî bigêrît wextê mêvanê wî diaxivitin carna rawistînin bêje em vî çarçoveyê da diaxivîn em ev televizyona me ev kenalê me rê nadetin tu hêrişê bike eserî فلان کەسی her çayxanê bixwe wa axiftina bike ev televizyona zarokê guya xudetê biçîkê guya xudetê gencê guya xudetê ez şeyên vê televizyonê da ji herê belav bikeyn em şeyên jî careseriyê belav bikeyn بلام پشتوانت وی زمانی نرم و پیاما تبایه پیاما کو ام ناکوکیت خو چاره سر بکین
ئەم نێزیکی ئێک باخڤین چونکی ئەم هەمی دزانین یعنی ئەو تشتێک و مەدگەهینتە ئەیک پترش یەکومە ژێک جودا دکەتن وەختێ ناوبەرا me û Bexdada arêşe çê dibitin wextê budceya Herêma Kurdistanê tête birîn ne budceya Partiya Elîf û Ba ye budceya hemî Herêma Kurdistanê ye ji bo wê jî me bawerî daye van hêzên siyasî helbijartina da xelkê me dengê xwe dete wana bila ew hêzê siyasî êk helwêz bin beramber vê ne ez peyamekê bide me Bexda binra hêzekadî peyameka berûva jî bidete Bexda evet berjewendiya kesê danîne pirast ڕەوشەمبیری divê xalê de mamosta çi rolek heye çunku daîmen bîtin tête gotin ku desthilat ji rewşenbîra tirsin tirsiş rewşenbîrî heye ku rewşenbîr karekî biketin ew kare ew bît yêvekirina çavên xelkî li ser xeletiya êk û dû heta dawiyê rewşenbîrê divê xala ku cenabê te behs lê diketin çi rolek heye Tu zanî kay bilbilnike wextê em bijîn rewşenbîr şê çi rol bigêritin em yê pirsyareka dî dikeyin rewşenbîr û gotina wî û helwestê wî çend biha heye li nav xelkê wî giring e em evrûke em hemî zanîn heke hema nimuneyekê zêr û şîşe me hemiya pitir karê bi şîşeyê heye em şîşeyê da dixwin em şîşeyê da vedixwin şîşe heger şîşe nike jiyana me derkevit ew tiştê şîşeyê hatîne çêkirin dê jiyana me rawstit lê zêrî qet ez û tu mihtaj nîn ji roja mijdayî bûn heta mirîn qet me pêwîstî bi zêrî ne belê zêr bihatir e şîşeyê evrûke rewşenbîr em ne civakekê wisa dayîne ku rewşenbîrî piştevaniyeka wisa mezin hebitin ku siyasî hizrekê bû bike hene digel hindê me ne rewşenbîr siyasiya bitirsin ji desthilatê civakekê saxlem da ne desthilat ji rewşenbîra tirsin ne rewşenbîr ji desthilatê tirsin belku têkeliyeka rêzgirtinê ya navbera wana da hekî em berê xwe bideyne welatê pêşketiyê Ewropa wana çi serokvezîr bit melik bitin keyfa wî gelê têt wextê stranbêjek daxwast ket wî bibînitin yan şairek wî bibînitin yan rewşenbîrekî wa rojnamevanekî wa bibînitin yani ew gelê jira ez bes nimuneyekî bînim Reîsê Emerîkî serokê Emerîkî Ronald Reagan êkiş masterîn serokên Emerîka bû yani serokekî hêz bû serdemê wî da guherînê mezin çêbûn du jara serek hate helbijartin heke tîngê da berê behs hate kirin ku bu cara siyê jî bêt rojekê wî xast Michael Jacksonî bibînit ev ê stranbêj belê daxwast kir bû ez hes dikim te bibînim tu bê serame bideyî koçka spî ha Michael Jacksonî çi got وتي ازدهم بس وقت تیم به تو البردری راستی ند جور ببی و بیا بردرگی پیشوازیا من و مایکل جاکسون وکی وسواسه که هبو یعنیش بکتریا و واتشتات ترسیا دزگوری دستی دا بود بود وقتی استیم دستی تجی از دزگور که خونایخم مایکل جاکسون گنجی بسترام بید بله رونالد ریگنی هر دو مرجیت وی قبیل کرن بردرگی جی راستیا و دەستگۆرکە خۆشی ویش دەستە خۆ نەکرد چۆ دەستی بەس کێوەکردە ڕۆناڵد بێژین مایکل جاکسۆن وسا قەدر بێت چونکی مایکل جاکسۆن وەختی شیرەتە کرد گوتی ئەس گەنجێت مە شیرەت کەم بێژن مخەدەراتە کار نەینن سەراڤێ بوو کۆ ڕێگەنی گازی وی کرد هەڤانە هەند خەلکێکی پشتەی پیفاوی کاریگر بله بله وکی نیف پیغمبره کی برای خود دنستران بیجد خو ایدولت وایت مازنن گوتنا وای ابسانگه دفمل وری جواکی ما او روشنبیره کو او که گوتناوی چه دجی او یکو پارتیا که سیاسی پشتاوی جبوی جی رول روشنبیری هریما کردستانه رول که لاوکیه نه سرکیه یه دست سنوردار کریه جبوی ام تبیا
نه ارکێکی ماستر شوی داینە سەر ملێت ڕۆشنبیریت و پێ چێنابن و نه هیویەکە مازنجی پێ بکەیت. و چند ساڵێت گێم یەت حکمڕانیەوە کریە و ڕەوشەمبیرێ مە سنووردار بیتوش بن پەڕێ حزبەکێ و بیت باخەبیت یان ژی ئەم بژین هەر بیرروکە کوردی وسا بۆ یعنی حتا مێژوێشی بگەڕیت بیتن هەر ڕەوشەمبیرێک بن پەڕێ هەندێک ئاە بیت ئاخفتن هەبیتن و ئاخفتن دەرکەبیت کیژانێ شوانایە ینی ئەوەیە و حتا دیروکێدا هەر ئەم وسابووینە یان ژیوا چند ساڵێت گێم ئەم نەشین بژین تحکمی سەر ئەو خۆ هەکیان بێن ئەحمەدی خانی بگرین کو بەری 300 ساڵە بووە ئەحمەدی خانی هەکە بەری 300 ساڵە تو سەحکە وان نەتەوێت دنیای هەمیێ احتیمالە وان ئەوێت کو بووینە دەولەتی سەربەخۆژی بیست نەتەوە بن مرۆڤێکی وەک ئەحمەدی خانی ڕۆشنبیرێکی وسا مازنجی ڕاوە گوت ڕەوشێگی هەشتیە و شیرەت خەلکی خۆکرینە یان ژێڕێکە خلاصبوونی نە شیرەت بشتە کوردایی وسا دێ خلاص بن ئەف ئیماراتە هەمی وسا چێنابن بێتین هەمی بنە ئێک و سەرکردایەک هەبێت دا بشێن دەولەتە خۆ ئاواکەن ئەوە ڕاستیژی بەری 300 ساڵە شکیرە خەلکی نەتەوێت دی ئەف تشتە دزانین لێ گوتناوی بچنە چوو ئەز شێم بێژمەتە ڕۆشنبیرێ خوددان هەلوێست ئەوێ وەختێ بەعسیا شەڕێ دژمنی کردە دەربەدەر بووە تبەن کردگرتیە چوە زیندانێ بەلێ هینگێ گەرەکی خۆشتوی بۆ خەلکێکی پڕێست بەرێ خۆدایە لێ نکە ئەو ڕۆ نەمایە ئەو ڕۆ نکەی مای هەر ڕەوشەمبیرێکی و کانێ بێژین تەیدا کیش پارتیا سیاسیت کرد ئەندامێت وێ پارتیە بێژەوی شاعرێکی مازن دانن وی سترانبێژێکی مازن دانن وی ڕۆشنبیرێکی مازن هەمان مرۆڤ بەرامبەر پارتیا دیە و دژی پارتیاویە خراپدانن وی نازانن نکە مگوتی جوواکی مە تەسیس بووی جوواکێکی تەسیسکری دا ڕۆشنبیر نەشێت گەلە ڕۆلێکی مازن بلیس مامۆستام دێوە هەردوو پەیوەندیە وەرگین بەگەڕێن بابێ سوزێ باوەڕێمەت گەلمە ئێوار باش سەرچاوێت من وابستا شاد بووین بدیت ناتە مەمنونێت ئەمە زۆر زۆر سوپاس من تەنێ ئەکسپسیارت بچیک هەنا کەرەمکە بابەتی هەوە دەرباری جۆرە ڕەوشەمبیریە مەچ جۆرە ڕەوشەمبیریە بەێ بێتن جارێ ئەکسپسیارم دەبێتن شتێکی مایەت بکەم پرسیار ئەوە مەچ جۆرە ڕەوشەمبیریە هەنە ئەبە یا گرنگە و ئەگەر بەلیگەت دەتا من هەسێ پرسیارێ جانابی خۆشی بکەم فەرموو یعنی وەکو کەس چ جۆرە ڕەوشەمبیرێکی زوانی يعني هذا برسلك زبيت نك بو جنابة السنة بل كوبو هر كسكي أبدو كخو أسوار روشنبيرية دا بين تبا شما روشنبيري نهار هوا كمرو هر تشتكي بيشكي جرزاني تنوها معهم بل كو روشنبيري عندك كنات خوهنا أو كسبيج أس روشنبيري أبديت نامن جراك الناس بكاتن جاري و السيارة دي أوا والسردي أوا بكم روشنبيري ما خو الناس كرياه روشنبیری کرد خونیاس کریه دا بزانیتن کنه او چجوری روشنبیریه و ما چجوری روشنبیریه دیتن و ما چند جوری روشنبیریه هنه یعنی از بابت هنه ناکه بیده بی چارچوی دا که در روشنبیریت وقت سیاسینا یا در حالاتینا یا اپوزیسیونینا یا لاینه بو بیجن روشنبیریت آینی جاز بیجن اشین بیجن مایتین اگر از راز بوبم یعنی سیدای مایه هر کەسێک ژی کە دوارێکی بە ئەگەر شارەزایەکردن سامشبین ئەو ژێ ڕەوشەمبیرە سرام وەری دەبڕم سیارە خۆی دوبارەکە نەدە بوو سێدای مایەت مە چ جوورێت ڕەوشەمبیریە نێتە کوردستانی دەهەنە بخۆ قورسی جووران زۆر جوانی و ڕەوشەمبیری مەخۆنی ئاسیە زۆر زۆر سپاس بوتە کاک عەبدوڵای فار باش کاک عەبدوڵای کە دەنگی تەلەڤیزۆن ئاخوکەیم کەیش تلفونی گوهداری هم بکی ایوار باش کاک عبدالله ایوار باش برو خوش دار سرچاوید مبرا الو بله فرمو سلاتنا میبونه درکه زور زور سپاس بله هل داد مسیجی رو روشنبیری بیتم بله و
والله روشنگری گلک جوری تدافعی که مثلا دنیا بله گلک جوری روشنگری تا کسی جوابی یا تا حتی دنیا بعد لیره من تو چه بیانه هر پکیره که جامعه کمروزی میتون صحبت روشنگری گلکته که برندر بس کرده دکتر دکتر ساعت مروزی و دمروزی گرده کنی اریم شده که ناتام جنجال که روشنگری آغاز کنیم بله ام چه بکەین حتا ئەم ڕەوشەنبیرە چیکەین بله ئەم چ بکەین حتا کو ئەم ڕەوشەنبیرە چیکەین هم چه بیتن حتی هم بسن جبهه روشنگری آغاز کنیم ئاها بله بله و بسیار دویجی که بلبل دور گاهندنما کردی یعنی اگر گاهندنما کردی نه گاهندنما پیشکشی و روشنگری بلکه عالم اجتماعی کن و گاهندن تنی و بعد دو مبحث دیگه مبحث که با حسابی و دی جواب درامای ترکیه هذا دو يعني از المونه که نمدور گاهندن سوری و عندنا سوری شرکت نفویا دم رفاقت گاهندن سوری کانال سوری لماذا که جوان تشکیل خطی کشید متفاوتانه تابع او سوریا آبان سکان شرکت داشتی بله زۆر سوپاس بوتە کاک عەبدوڵا دەنگی باش نهاتم ڕاستی من دەست حەست دەفخۆنە بێسەینە بله بابێ سوسێت بژیتن مەچە جوورە ڕەوشەنبیرە هەنە و جەنابێتە مامۆستا موعەیەد خۆب کیش جوورە ڕەوشەنبیرە بینیت و ڕەوشەنبیرێ مە چەند خۆنیاسیە بله تو زانی مگوت روشنبیری تیگه که مازنه بله و دیدنو بچونه جدا سر روشنبیری هنه مگوت روشنبیر او کسه یکو هن زانین و زانیاری هنه خو ناز بکتن ارکی خو ناز بکت رول خود جواکی دا ناز بکت جواکی خوب ناز بکت بجین پیوندین جواکی خوب جهان ناز بکتن هکیم بین از خو بجین پتر توار ادبیات دا اره من راست کار سیاسی جکریه کار سیاسی نوک حزباتی وک اندام پرلمانی لی وکی از پتر عالی زمان ادبیات او جهانه از خودت داد بینم و او جهانه جیه کشیتن راستی جی جواکی که مگوتی تسیس کری دا یه کوهشتا هیزن و سیاسی تکلیک یان زمینه که درست بخودشه نکرین سرکار بکن توی وقتی دا ادبیات و هنر شیطن جواکی مولی بکتن که او ناکوکی نافبرا هیزن سیاسی کیر نبنه خاری بشند نافبرا جواکی دا از بجم چه نابت افرو که ام بری خوب دینه بر همه شاعره کی وکی کانی اوشکیش پارتیه نه از بری خود همه هنر شعری دا چه ابداع کریه چه دا هنان کریه از بری خود همه چی رکن ویسه کی اوشی وکی تاکی که وی ملتی مافی وی هید اندامت که کیش پارتیه دا بود بجیم پارتیت کردی البته نه بشد اندام داعش بت یعنی پارتیه که نتوه که دی بتن یا کد رژیمه بد نبره خودم اوت کیش پارتیا سیاسی ده همیت وارد چیروکی داد وارستران داد وارد موزیک داد بس ما مصطفى بوره یعنی هکر روشنبیر او این همان او نویسکارجی وقتی بهنا حزبیت بله بسیار اوه ظالبت سر برهمیوی یعنی ازانم چه استفاده کتاو ازانم وقتی شر نافخوی ناف برا پارتی و ایکتیه نده کسا بوینه بدنی بوینه بجیم شعر خونی وسه چروک خونی وسه هنده که آگیر شری خوشت کرد شر دولاجی باشه نکه او سرکرده توان هر دو هزین سیاسی هاد ندفه و هر دو کجی لعنت الوی شری کرد تو دیچ که ابدا چه بیجتن اوه خوشر بزار کری برانبر جهان ادبی برانبر دیروکی وانا جبوه جی پراستی تویا روشنبیری و ادبیات و هنر نکفتن بالملانیا سیاسی خما شاعری ویت او بتن شوا شعرکا جوان بنویسد شوا استرانکا باش بنویسد و ادبیات بنگه خدا هنر جی تشتكي بشكفتن خازة تشتكي مروفايتية يعني تبر خده تو شعرك بيان جي وقت تخيني اس وقت لوركا تخينم وقت پابلو نيرودا تخينم وقت نزاكي تخينم از خود شعرت وادات بينم هر چنده شد بتوانا ناوي كردا جي قولي نبويا بس ها نويسكاري كرد
چه نابد بفته نویسینا خو شعر خو وانا بکرد خدمت پارتی اکا سیاسی دا یعنی او قیمتا خوب بشکن هەگەر بێنە حەزبی لە ڕەوشەمبیرێکی وەکیامە کوردیت بێژین بێنە لێت فڕیت تو هەر تشتێکی وی بخوینی تو زانی ئەvەیە گەل فلان حەزبێ و دژی فلان حەزبا دیە ئەوی چەند خونیاسیە ئەم دێ بەرسڤاوێش جەنابێتە وەرگرین پشتی وێناوبڕێ باش گەلمە من بینەرە پشتی وێناوبڕێ دێ تمامیە بەرنامەیەکەی فستیوالا هاوینه یا مازیمول مزنترین فستیوالا هاوینه دهوکل بروار 21 هجده هیت اساس کرن و حتی دو ماهی که جشن قربانه دیابر دوام بید پیشکش کرن شوین جیهانی و آهنگ مزن چندین هنرمندن مزند بجدارند ناب به فستیوال دا کرنوال آگیری و سیرک دهنه انجام دان بو هر کرینکا 25,000 دیناری جارک ناویت دچیت تیرو بشکیدا تیرو بشک لروجا دو ماهی فستیوال دهت انجام دان مازیمول گهرند بردوامن مزگینی کمپانیا امستردام دونی ترین موبایل کرنت بازاری دا اججوری امستردام S1 امستردام S2 هر حالاتیه که موبایل که یان اکسسوارات که بکریچ کمپانیا امستردام دناوه ویچتت پش کشانه دا دیاریا پش کشانه ترامبلکا که یا کارنسه یا خزانی وی دلی ویج دستت خونه کن بۆ ریکلامکردنê lê Kenalê Badînan Sat peywendiyê bi van jûmaran bikin. بەێ مامۆستا کەرم کە بله ئەوەکی ما بەرینە کێژی گوتی ڕۆشنبیر نویسکار سترانبێژ هونەرمەند مافەویژیە هەی کارێک سیاسی بکێت خۆ باشەژی ئەبێت تو سەبشتە ناو کاری سیاسیدا بەس کاری سیاسی بێژین بیاوەکێ دەستنیشانگیری دایە هەی ئەوە ئەوکو ئەس بێژن بێت جوواک هەمینەیەتە تەسیسکردن توێ ئەرکی خۆی حزباتیت کرد نکرد او یه آزادت تیده لی برهمکی که همان پیرو و پروگرام و هلوستت روزانه پارتیا خواه سیاسی بکت شعر و ستران و بکت نظام چی روی یعنی اف دبتا چتا چارچوه ادبیاتا تمنوی گلک کرد که زید مرد تشته وصا امزارین که گلک شاعر وقت خدا وقتی کمونیسم دا ببونه ناوید گله مازن افروکه بکتنا کمونیسمی کو کمونیسم و پارتی کمونیسمی نماین کس ناوی واجینایی نتن یعنی اول ناچنت و تومارا داهنانا نتوان دا و ناچنت و تومارا داهنانا مروواتی جیدا سیاست کاری که روزانه تو شی کاری خوی سیاسی بکی لی ادبیات و هنر کاری که دیربینه کاری که برفرهتره و شاعری که کرد افروکی خماوی بید آزاد بونا کرد و کردستانی بتن ام چوا خماوی بید سروری و سرفرازیا تا که وی مروی کو افرول سر و آخید جید خماوی او بتن ام دوی کونی دا ام چینه و چت کن خماوی او بت چوا از بجم هست و سوزت خو شیوه که وصل در ببرم کو خلکی دیجی خود بری دا ببینتن و زمان خو پیش بختن پیش خستنا ادبیاتا کردی یعنی افروکی اگر مشاعره که بتن بشتی چند سال دی خلات نوبل ورگیرد اوی وکی خدمت که گله مازنا کری کو ناسنامه کردا پیسه خست
و برای کرجی چونت وی لیسته دایا کو ادبیات جهانی ورگرتیه اما همی بخو دستکفتم بو زمان بو ادبیات کردی ما سینماییه که بود بشید فیلمکی وسط چی کرد و افروکل دیفوا بهاین جهانی به تخلات کردن در وی کردستانی اما بخودیسا اما بلند کردن ناوی کرده اما دیوی کرد تا که کرد شانازی خوب بکردن نه او که از هاتم بله از زمانی ظالم و زمانی که رهوان و از شیم به ساعت دارین مخاره خبرات بجمعه حزبها هاوی سر کرده ها اما چه دیگه هینت اما چه پیشکشی وی خلقیت کرد زۆرچەند کاک عەبدوڵا پرسیار کرد بێژیتن هەکە ڕاگەهاندن بۆ حزبی هەر vê حزبê کار بکات یانجی سیبەرا حزبەکێ کار بکەتن و هەکە ڕەوشەنبیرێم هەژی کەفتە بن پەڕی حزبەکێ و دیف ئەمر و ئەوامرێت حزبە خۆ ڕێوە بچیتن بەشان پێیدوی چ پێنگاویم پابێژین بۆ یەکێک و ئەم جڤاکێکی ڕەوشەنبیرێ درست چێکەین و دگەل جڤاکێن جیهانیên وی سەردەمی بشین ڕێوە بچین هەگەر پارتیەکە سیاسی ئەو خۆ دنیای هەمیە بێژین هەر پارتیەکە سیاسی مافێ وێ هەیە ڕاگەهاندنەوەی هەبێت مافێ وێ هەیە بێژین زمان حاڵێوێ ئۆرگانەوەی هەبێت بەس وەختی گەشتە هەندێک خاڵاژین بژین لێرە ستاپ هەبیتە لێرێ ئەم بەحسا جڤاکێکی بێ ئەم لێ درکێ مەسەلە مدڤیا ئەو تەجروبە هاتنەکردنژی بە سەرکەتی نەبوو مدڤیا بێژین کەناڵێکی تەلەڤیزیۆنێ هەبێت یه هەرێما کوردستانی یه دەولەتێ نەی حکوومەتی یه دەولەتی بیت حکوومەت بێت و بچیت ئەو هەرجێ خۆ بیت بەلە حکوومەت وی وەختی تاکی حزبە حکومڕانە دەوی وەختی سیاست هەمیت خزمەتەوێدا بێتن وڵاتێکی وەک سوێدێ تەلەڤیزیۆنەوە دەولەتێ بێژین نەگرێدای حکوومەتەیە گرێدای دەولەتەیە وەک چاوە لەشکری سویدی نەگرێدای حزبەکەیە گرێدای دەولەتە سوێدەیە حکوومەت پۆلیسژی و پەروەردە و مەدرسەویە دی هەمیە ما ئەوە نینە لێرێ ئەم نەشینە ما نەشیشتا حکوومەتێکی وێ بنگهێ وێ دەولەتی چێکین و پێشمەرگەیەک بێت دەستگەهێک مؤسسەیەکە سەرێ خۆ ئەرکێ وێ پاراستنا خاکی کوردستانیە نەشەڕی نافخۆییە ما هێشتا نەشە پۆلیسێکی بێژین ئاواکەین وێ مؤسسە پۆلیسی ئاواکەین کۆ پاراستنا گیانی خەلکی ئەرکێویە نه دژاتیکردنا وێ حزبێ وێ حزبەها بارەگایە پارتیەکی جایەکی تێتە سڵتن پۆلیس ئەرکێویە بچتن نەبێژێت ئەوە نە بارەگایە پارتیا منە مشورە پێنینە ئەف بارەگایە بێتە سڵتن ئەو وێت وەکی وێ بچەوە ئتفاعیا دهوکێ بێژین ئاگر بەر بتە ماڵێکێ دێ سێرە خوسیار بت چتوی ئاگیری بەمرینێت بێ پرسیار بکێت ماڵێکەیە شتیش پارتیەیە ما ئەوە هەنە مەنین ما هەوڵ دەین ئەم هەندێک جاراژی خۆت خاپینین بێژین هەندێک تۆڤێ وێ هاتیە چاندن بەس بەنینە یعنی ئەم نکرد نافخۆدا تاغین بۆ دەبوو نەڕاستیە بێژین ئەم ڕاستیە بێژیش بوو کو ئەم نەخۆشیت خۆ چارەسەر بکەین ئەم وا کێشەدانینە بەرخۆ بێژی وەختێ ما عسكري لشكركي هبجرتي نابتو ما بوليسكي هبجرتي نابتو ما مؤسسات الدولة معناه كو نيوترال وبيلا ينو بي ما يتكرنا بارتيين سياسي وقت ما أبنا بن ما راجعندنا كأزاد جنابتو ما روشنبيله كي وصل جنابتو بر ام دي كاك يوسف يوري مگر نبات تمام كاك يوسف ايوار باش برو شلونی باش سرچاوت من زور سپاس دستخوشی برنامه‌تت کم صلاح و ریف با مفتای آیقای زور سپاس یشمده که جمعیت گوتی روشنبیر درست سیاست بکن و از در واجی بکن یشمده روشنبیر هکه چون احزاب سیاسی دارد روشنبیر زد شنجست روشنبیر و که سوزتیان زد مرو و که راسوبی دمه چوناف نص حسب كده كارت واحد أخذ بخلك سياسة أم باشيت ده هاد باش نقولا
حزب خود ذهنیتی ده خرابیتی جهت داده باشی. بله یاش من روشنبیر هک مروه که بیلایان بیتن بشه تدخل پیش و آزارت ولات خود تاخد. بله تدخل اللي خرج بیتن. بله وياش نغيجي وهذا الجمعيات ايش روشنبير بفوتة وعم فنيدة لحاجتين الجمعيات بالي بشتا تهلموني دا ياش نغا كتر خلق هبو كتر خلق حاجتين كتر اشوف هذا نكاجي كتجي خوش تريا بس ياش نغا بالي بشتا نفسيات كتر بالي خلق كتر حاجتين اس كدينها ولا نياسن حتى نغا جارك يطاع بله پەیوەندیە کاکی و سوی نەمادگەرمە بابەت گەهشت هەرچەندە بچوونەتە گەهشت ڕاستە دەمبیشین پەیوەندی قوت بوو نەمە بواز توزانی بەێ ئەس وەکی باش بێتن ڕاوشەمبیر مامۆستا ئەمبیشین هەیە بێلە ئەمبیت نەشتت گەل چه حەزبا چونکە وەختی چوت گەل حەزبێ و حەزبە نەشەرتە ئەمبیشین ئاخت یان کارێکی نەوەیی بکات دژی خەلکی بکات وی حالەتی ڤیا بیتن ئەو بشتی بێلێت و ڕاست بێ ناچی بیت ئەو وێرێ بیشتی نە هەکەر گوتی نە یعنی ئەو دێتە لادان ڕستقی و دێتە بڕین و حتا داویە بیشتن هەرگاوە چوت خانە حەزبیدا ڕاوشەمبیر ئەو ڕاوشەمبیریەتە خۆش دەستا بەسی جەنابەت کە بیشتن هەندی نەچوێت ناوە کاری سیاسیدا مەگەلە حەجت کرد و حتا vێگاوی بیشتن ئەم گەلە حەجتکردن و ڕاوشەمبیرێک زۆر بەڕێزی ئەکیدە خەلکی زارۆکێن خۆ بناوی جنابێتە نافکرینە بەرخۆشتڤیاوە ئەدگەل جنابێتە ئەمە بوو چۆنە کاکی و سڤیە بەێ جا توزانی ئەسەکە بەرێ خۆدەمێ مگوتی ڕۆشنبیر یعنی ئەیس هەکە ڕۆشنبیرێت کوردستانی نەچنە ناوان هێزی سیاسیدا ئەبێت دەرفەتی چکەن دێکیرێ حەجمی وە چەندیت نەشبلی حەجمی وانە دێ ئەف پارتیە سیاسی چلێ هێن یعنی هەکە ئەم بێژیت هەر مرۆڤێکی ڕاوشەمبیر بێت نەچت بتە ئەندامێ پارتیەکە سیاسی یعنی ما ئەف پارتیە سیاسی مەکردە بژین شانێن مرۆڤێن نەزان و نەڕۆشەمبیر ئەف پارتیên سیاسی ئەڤروکە چارەنویسا نەتەوا کووردا دەستێوادا مانەت ڤیا ڕۆشەمبیر jî bejdar bin têda ez nabînim ku şaşî bit ڕۆشەمبیر biştet karê siyasî biket bes min ew kire misal çêna bit ew wêkê nezan wekî êk helwêsta werbigirin yani yê ڕۆشەمبیر me got peyama wî vê tebayî bit peyama wî berjewendiyê bilindên Herêma Kurdistanê bin peyama wî ew bit ku em bişên bêjin navîneka xêrê bit navbera wextê du partiyê siyasî ڕۆشەمبیرێت با و nekin ku navkokiyê divan her du hêzê siyasî digehte astekî ku şerê navxweyî bibitin hebûna ڕۆشەمبîra nav partiyên siyasî da ez nabînim ku tiştekî şaj bitin baş ez nike bêjin sala heştê û duê ez şair bûm hingê partiyên siyasî jî nebûn ez bexda bûm em bin destê Sedamî vebûn bes ba ew helwestê min wergirtî ez çûme nav rêzê şoreşê yani aya ve helwestekî dirist e anî xelet e ku ez biçime nav şoreşê da yan min twî serdemî da ku min kar kiriye sera helbestê xwe gefil me hatiye kirin ku ez dê me zindan kirin ehsen ehwal yani wekî dî xirabtir jî hebû Sedam çiya sera şerekê min kujir jî em çûme ew karê siyasî yani ev helwestekî dirist e me wergirtî çûna min nav perlemanî da yani ew 4 salê ku bêjin em perlemanî da kutlên siyasî hemî êk bûn me tîlafa fraksiyonên Kurdistanî hebû ez berdevkê wan bûme wan 4 salê ku ez berdevkê vê lîstê bûyme yan vê fraksiyonê bûyme çi cara me nekiriye ku bisa bête hestkirin ev partiye ev êketiye ev yekgirtûye me helwestê Kurdane hebûne hebûna ڕۆشەمبîra perlemanî da tiştekî gerek giring e tamam ez carekî çûme perlemanî da ez min cardî jî temaî têdanîne bes ez dîsa jî dibêjim min karekî diristê kirî xwezî partiyên siyasî hewl bidin mirovên ڕەوشەمبîr bidene pêş nav perlemanî da nav wizareta da ew dişên karê baştir ken şwî yê ku bêjin hizbiyekê
سرق سخت تند بشتت پرلمانی دا و پرلمانی دا تنه شرنی خواه و ناکوکی درست بکتن ما پیتوی پرلمان پارتیه که نینه کتلا بجین کردال بغدا لینراتیا کردات کن تویر دا گرنگه دکتر هبن مهندس هبن شاعر و استرانبیج هبن هر اویت همی هبن یعنی هبون آمد و 4 ساله دا موکل قانون از زمان فرمی در که کردی بو زمانه که فرمی تویر دا من چه هلوستی توسا ورنگرتینه که بيجين هالوستاكي سياسية حشبانا هم كريمة برامبر بغداد بو مامستا چه بو كوبري 300 سالا كسانا كبيتن ناوي أحمد خاني وحتى فيغافيشي استفادة وحتى جيم استفادة لوي پیوه ده تکرن او کوهی نویستایی چه بو کو ویگاوی ما کسان نوسانینن و اف برفرهی آفیگاوید ناف دست مده اف دمیزی گهشتنی اف تکنولوژیا حوصا پیشکفتی اف زمان همی تشتل بردستی جنابته چه تر مزانید یعنی الوقت که بری 300 سالاتو بی جویل سر چه نویساوید اوی چاوا روشن بیت خوب علاف کر بید اوی چاوا اف پیوه و اف نویسانه همی کوم کربن چه بو او هبو الوقتی والفي وقتی حال أفا بيتيكو أفا درجايا تقريبا ساعتك يا أمسر تاخد بله أحمد خاني أو بجين دياردكا تاقانيا دياردية نافهمين تواضع هند كسد وصايتين هكي أمبري خوب ديني موزارتك بیاوی موزیک در نمسای پیدا بوی بتوونه که پیدا بوی مایکل انجلو که پیدا بوی دافنشی که پیدا بوی انشتاین که پیدا بوی ادوانا دا سرو پیشکفتن ابرو همی هی مایت وصاب پیدا نبوی نبه احمد خانی سر آست کردستان پلاستیجی او کسه احمد خانی بهره که مازم بو وکی مگوتی روشنبیر اوه یه خوناز بکد ارک کو رول خوناز بکد جواکی خوناز بکد احمد خانی او مروف بو زانیناوی بهرهاوی موهباوی هندا مازم بو کشیا خوناز بکد خوناز کر کو کرده خوناز کر کو اندام نتوه که یا بندسته خوناز کر بوچی یا بندسته و او جی زانیده چواب سر که بد راست او همی جی بجین رخصاره که گل هنری مازن دا گوت مموزین احمد خانی داد بجین مموزین دا گره شاکاره که ادبی او که نه ام کردش دا بهای و نزانین بیانی پتر نزانن گنجه که هلندی بری 2 ساله هات دفمن گوتی من کردی تاخفت وکی مرو وکی خلکی جزیره بوتا دیار بکری کردیا با کرد تاخفت گوتی من از گشتی مدماهیا مموزینه مناکر یه هلندی از بارد که امریکا خلاص کرد بجی نظارم چابو آنه همی اف کسین کو کرد نیاسینه ملای جزیریه احمد خانیه و تشتید مازن دانن و اویتنه نتوا کرده درکتینه احمد خانی شوانا بویه بس احمد خانی جی یعنی نوی وقتی نمیرد کرده گوه خدا نه فقیرت کرده اویل وی وقتی جداد گوتی ناموس لحاکم و امیران توان چیه شاعر و فقیران بحثا روم و عجمات کرد روم و عجم بحثا صفوی و عثمانیت کرد بجد اگر تبعیتی وان عاره او عار لخلق نامداره حكي ديفلانكيا فاندو دولتا عيبت وشرم بت او يا خلكي بدا صلاة الدار ناموس الحاكم واميرا بجد بو حاكم واميرا شرمه كو كرينا ديفلانكي دفانا طوان چيه شاعر وفقيرا شاعر وفقير چه بكت وقتی خانید بجد میرد و بیرگه بجین راضی بوینه دیولانکي دفان 2000 فقيرة جي فقير هي دسهالاتي نبوينا كوكي نكا امشيم بيجين ابرو هالبجارتن هاي دنجي فقيرة كي وزنجينة كي وكي كي دنجي شعرة كي ودي وكي كي لهنجي بريار دستي ميرا كي دابو ميرا بوطان او شد بريار بدد كسي دي ميگو چوك ودي دا او بد وكي
کوریا با کورو بله، وکی بله. دکتاتوریت بهی نبرو جاش بوی یعنی دی سعف برپرسیاری مازن کفته سرملی واکه سایی که دستالات دستی دا ام شیم تشتکی بجین محاسبه روشنبیر خوب بکن بهم برای محاسبه شاعر و استراتژی خوب بکن ام بجنی تشعر که باش دویسیه نه بر خداینه هنر شعری دا وی چه اضافه شعر کردی کریه وی چه اضافه چیروکا کردی کریه اوه چند شیعه هست و سوز و جارنویسا گلی کرد بر همه خدا در ببرتن اما ارکی شاعریه اما پیوندیت ما ام برو راجهینین ام دولتین ام نه دولتین والله ابدا دست روشنبیر دایا نه دست شاعر دایا نشد تشتکی بکنم بله امسا دائما برف دیماهی که وقت هکن جنابتا پیوکا دیماهی که بیتو شی کرم کرد و پیوا من دماهی پراستیجی اوه کو اند بجمع خلکی خوش بو کو آخفتنا روشنبیری بسانگتر ببتن تفیا خلق پتر رزل روشنبیریا کردی بگیرتن رزگرتن اوه کو بجین کتاباوی تیتا کرین وقتی سمیناره که داد خلقی ما بشد گهداریا سمیناراوی بکرد وقتی تدبینی استران بجه که استرانه که خوش گوتیه در جهه که دید سرسامی خوب دیار که دست خوش استرانه خوش بو یعنی ام روشنبیر خوب درس را گیرین وی وقتی روشنبیر جیده شد از بارد کم پتر داهنانه مامستا زور سپاس بو جنابتا کتو میوان بوی گلمه سپاس بو سپاس بو بینرا سپاس بو وان حوالین کو پرسیار کرین و درگه وکیل مهنده تشت گوتن بلکی البیرا منو بله زور سپاس بو جنابتا سپاس بو ولی بینرین هجا خوشتوی و چنده هم گشت ندیمه که خلقه بروکه برنامه هوا ایوارا بادینان هیوید که ممشوین پیچک خدمت هوا این برز بگین حتی مهینو خلقه کادیجیت چاودیری خدای مازندان بخاطره